beng ke lo kian si na wa le se jom thì tu tu là cái cô cái thằng đấy sẽ thực hiện chút thằng này tôi mà là không trả được cái à để còn nó không lệ áp là na đủ số cái không mang túi đủ số mà bắt đầu để con cấp là cái đây là cái là đây là con gì chân đó mà mình còn ăn cơm bún con gì chân cái là con là con món thật còn không nghe cái cái số bằng là con suy để做cái này nhiều là có bao nhiêu nên mình đi tiêm cái gì này phải cái gì này có cái cái gì là cái tiêm tụ cái này về nhà thì mà chuyện thế ta chẳng đủ lắm mà thế mà ta thôi nó buồn thế nên tôi sẵn là số tiền lòng tài không bị cái phân phong ngay chuyện à chút tiền ngay tổ đầu chuyện ví dụ có cái có hàng gì tiêm về là sản phẩm là nó sắp đặt ác hiện đi chia lên được phía cũ SLV nó mà hiện vẫn là nó cho cái hiện lộ cái gì à thì tú là có cái quần lộ văn thì nó sao cái gì à văn đời dễ qua cái quần lộ phá khăn làm cho nó à mà số lộ cái kiểu là cái con chi tệ mấy là anh lộ anh có làm được chút mà mình anh chi tệ à có tán tăng có cái con anh tệ đấy à ai chịu gì àถ้าเตียงเราเนี่ยสร้างขนาดนี้เราดูว่าช่วยเตียงมีเสียเตียงแต่เราว่าคุยอันนี้คือเป็นช่วงพัฒนาสัปดาห์นี้ไอ้ไอซ์วอลแบงค์ดูอันที่เขาไว้ให้นิ่งถึงตัวเป็นตัวเนี่ยเนี่ยเป็นช่วงนี้แบบดูว่าดูละอันมันจะเตียงขับต่อลงไปดูแค่กันนี่ชุดที่เขาว่าโพสต์ก็มีกลุ่มว่าเป็นนี่ก็ชุดนี้อ่ะตัวนี้เป็นอะไรเราคุยหมดเลยรวมแล้วนะครับว่าเดี๋ยวคัน SBI ส่วนอันนั้นเขาว่าเขาเขาคิดว่ามีที่ได้ไอ้พี่ว่าดูหน่อยปัจจุบันน้องเล็กตัวที่เราลงมันปฏิบัติเอ๊ะอันนี้เขาต้องสืบเจ๊แต่เราทางคอยดูทุกคนร่างกายทางบริการทำการโดนเองก็เดียวจะมีบางส่วนจะน้อยเอาดูบวชใช้จู้ก็ช่วยเขาลงทุนก็ต้องมีตัวเองทันใส่กันนี่เนี่ยnhưng thành phố phải khám lại các quy mô thông tin cái chung ngoài cái gì mai rồi cái đồng cái hai con tiền nha nhưng mà cái mình tụi đi rồi mình được con là SBI nan man hino NCR nya chu plastic ani hei kir ka kani tani yan tu ta hian hei tun April tang khan product thara om le tu ta aron zang khai le tu ta anu en tray li om ta tu na hi chuan poi salon na tray li tu na chuan tray ni kha anun kat ta tu na tray ni chu om tu ta saka tray le sa tray tu ba chuan ala tu ta cái này franchise ta cho cheng zalak le cheng sing khat lak kha an commission na re per transaction te per transaction mo commission tin hai eco friendly ATM ta receipt om to lo ta mia ka receipt duel du lo em ta receipt du lo chuan phone number chu du ngai ta thì khác quay sao nó về lại franchise khác thì không nào thun dễ lòng lắm